agasabo k'amakuru rero n'agasabo k'intoryi tukaba tukemuriye uwo bita Kiramani n'uwo bita Irene Impaya. Amakuru rero yo mu gasabo k'intoryi n'indani mu kizuru aragaragaza yuko nyuma yuko uwo bita Irene Impaya akoze ubukwe igikwe gikomeye cyane, nkaba naragitashye ngira ngo muri kubibona hano ku mpande rero nkingegera nkuru nge nkabanje kubemeza yuko nyuma yuko bita Kiramani amakuru aragaragaza yuko nyuma yuko bamuhaye ikintu bise bodyguard yaje gukubita umuntu agwe gihumura amukura amenyo iseri ryo rwose ry'amenyo arimaramo. Uyu rero bita Kiramani yari ari mu bashinzwe umutekano bari bagize ute bari barinze ubukwe bwande bwa Irene. Nukuvuga ngo ahangaha mutubona igihe twari turi gukimbagira tugana mu bukwe, Kiramani we yarashinzwe ikintu kijyanye na protocole kijyanye n'umutekano w'ubukwe bwa Irene MURINDAHABI. Ibintu rero agasabo k'intoryi karagaragaza yuko ikuntu byagenze kugira ngo rero haze n'ikintu bise imikutano na za mawucani na za tekinike zo mu bashinwa zaje za jido. Ngo burya Kiramani hari ingegera yaje iza nta invitation ifite, kandi abatari bafite icyo bita invitations ntago bari bemerewe kugira kwinjira muri buno bukwe bwa Irene MURINDAHABI. Ubu rero nukuvuga ngo nyuma yuko uwo mugentleman bamukubise ikintu bise enkude mu yose kamuza mugari bakanyivunira mu muhogo, ibi bintu byaje kwikoroza cyane kubera yuko abantu bibajije ati se ni gute uwo bita Kiramani yaje kuba bodyguard, byari byagenze gute kugira ngo abe bodyguard. Ibintu ni gutyo byari ubwo rero n'uruvangitirane rw'amakuru ari gucicikana hano mu gikwe cya Irene nyuma yuko uwo mugentleman bamukubise ikintu bise jido akabanza akananwa amenyo yose agahungukira aho mu gikwe cya Irene. Ubwo rero njyewe nkaba nari nibereye imbere ndeme ndani mu kizuru, nkaba nari ndi kwiyamira amakoko n'amanyama niturabiye n'icecekeye. Ubwo rero nta kindi kiri gucicikana hano hanze nyuma yuko harimo abantu bajyanywe n'inda n'imidigi bameze nk'abuzukuru bangunda, kuko bari bakweduye amada bamaze gushwanyirika, bamwe inyama bakazitwara mu mifuka nyuma yuko uyu kasha makoki bita yowe bogare gahara kananutse kameze nk'uruzingo rw'umwonto kameze nk'akameze ishashi, nyuma yuko karinya maze kagasesema birakarangiza kagiye kwihaga kugira ngo kaziruke kongere kugaruke karurizindi. Ibi ngibi byaje kugaragaza yuko bamwe bari bazanywe n'ina batari bazanywe n'igikwe cya Irene. Amagasururu rero aragaragaza yuko kubijyanye n'ubunyunyuko byose biragaragaza yuko uyu mwana yaje kurya akenda kwitwa mu bukwe kubera iki? Kubera umuhango gusa ukabije. Ndebera rero ukuntu byari byifashe mu gikwe, ubu buryo umwijogotoronyo n'ibintuza n'ubutuyuyu byari byifashe mu gikwe. Ndebere nuko rero byari bimeze, abantu bari bariye bahaze bijuse bari kwaya bari gutura ubwangati kubera umuhango. Ubwo nta kindi cyakurikiyeho usibye gukimbagira ko abageni baza bataha ubukwe. Very nice. Hakurikira rero ikintu bise imisango y'umwana wa Irene nyuma yuko avugiye ijambo rikomeye cyane imbere y'imbaga nyamwinshi, nanjye ndimo nk'umuntu wari umutumirwa rwose ukomeye cyane w'Imena wari uvuye aho bita KAKAJWI production ingumba y'ugasukalo bamenye muri Amerika KJ. Iyi leta rero ya Michigan no muri California nizo leta nkunda kubamo cyane kubera ko arimo nkoreramo akazi kanjye ka buri munsi. Aha rero niho navuye ndatega ndaza ngerina ndareba byose ndarunguruka ndangije ubita ikintu bise umusosi dengozi ndawumiragura ndangije ndituriza. Mu gutuza rero hari abandi bari baje imifuka bayikweduye n'inda bazikweduye bameze nk'abana bangunda, bararya bamaze guhaga bogera no kubihisha mu mufuka. Ibi rero byatumije icyo bita security guard ari we wari ukuriye icyo bita abasekirite barinze umutekano. Mu basekirite rero harimo n'ubita Kiramani. Uyu Kiramani rero nyuma yuko akuru muri seri ubu kuvuga ngo ibintu biri kuvugwa yuko agomba kugira ute kujya kumuhuza. Uwari ukuriye rero umutekano mukuru yari uwo bita kasha makoki, uwo bita Dera ingegera ko nyine namwibutse bamwita Rutambi nyakukuka amenyo, niwe wari ukuriye ikintu bise umutekano wo mu bukwe bwa Irene. Irene rero nyuma yuko akoresheje amamiliyari ahambaye cyane nkanamuhabwa ifuta ariko bikanga bikamubanyanga, nari namukubise utumiliyoni 30 birangira tubaye dukeya. Ubu ngubu baracyari gusabiriza kubera yuko amafaranga yamubanye make. Yakoze ubukwe buhenze cyane kurusha abandi basitari bari bose babaye hano mu Rwanda.
nakiri rero kikuvuga usibye noneho nanjye kuzagira gutya nkabereka ikintu bise igikwe cyane nkakibatamo mukakibona ukuntu cyari kimeze neza ndimo kwa mukabibona mukareba ukuntu nanjye ndi umusore mwiza ukimagira nishema nisheza. Abarundi rero, abakongomani, abanyarwanda, abagande, abaki mwese mutarige buno bukwe mujye mu murebe kubera ko nimo nabahaye video y'ukuntu ubukwe nabutashye mbereka n'ukuntu byari byifashe neza muri ubwo bukwe. Hari hagiyemo ikintu bise imborama ibigarasha bisigara inyuma. Twagiye rero imiterere rero n'imitimbwe n'ubunyunyuko n'imishwatani yose yizanishijwe ubuntu bw'ubugambo bw'ubutuyuyu ikazana ibintu by'usutwa ibyo iyo ngiyo yoyo narayibwiriye mu gikani ndayibwira ngo ferme ta bouche niko bavuga mu gifaransa kubera ko ubu ngubu se niga igifaransa njyewe ni je te compris je ne comprends pas les pour les jours de là je me les la chose kumva ubundi ngiye kujya mvugana n'abarundi kugira ngo babibone neza ko njyewe ndi uwo bita kasha makoki. Nuko rero byari byifashe iyo miterere rero yari yazanye ikintu cyiswe ubutuyuyu itangira kuzana ikintu bise ububabironi rero mu buki n'abantu bari batangiye gutera imijugujugu Irene nanjye basubirishije ikintu bise imijugujugu n'imyambi n'amacumu ndabacumita ku buryo bahise bakuramo akaho karenge baravuga ati marike amaboko rero nta kundi nababwira nababwira usibye kudushyigikira kumva akantu kakatuyuyu kazi ko katari kakora subscribe ubwo kategereje iki ngenda kura video mwigo nkavuga ati reka ngwe video nziza y'ubutuyu y'ubunyonyoko n'agasabo k'inongi n'akamabya byose biri kumwe mvuze bagasabo k'inongi n'akagira aho ngaho ndababeshya agasabo k'inongi n'akamakuru byose biri kumwe nkabita mbacanye irangi nkabahereza ubunyonyoko ukabageraho neza bura Cyari uwa gatatu ndi muri Amerika bamaze igatata webeje isoko igira muri ete kandi ete ni yaravumwe uko mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika cyari uwa gatatu ndi muri Amerika bamaze igatata webeje isoko